Lantur Nilo dari penanggung Made Adi Jaya Kusuma. Lantur Taler ring kesanti miwah ring sane pole omongan ring tungan mangno meswara inggih kawitin sampun ngawit murwodak Cina. Kiti anggo penguatur majarek anggo pelawar tato miwah anggo pemilat sarang sami sane mulut puspo balik jebah hikat kalau sampun polis ping 3 puspo jagi Majang Ratu Dodane meton titiang utawi meton istri sane mundut puspo tina titiang manggo alon-alon mangga sampunang runtuh puspo duweni alon puspo jagi pacang munggah malih ring priatnya jika wenten upekara caru tina kepetapakan puspo duweni jagi pacang wali malih Kala titiang matur Ratu Dodane pengrauh sarang kami mina wenten sana kicalang kunci puniki dados ambil dikiring titiang kunci Guna titiang majang di jero mangkuk mangga beki di bot balik juga titiang nas majang ring prawar tato sana wenten ring ajang rikat kala puspo jagi pacang munggah puniki jagi pacang nampak caru ring ajang sampun ping 3 nggih yen sampun matur paling jebor sedulur puspo puniki jagi pacang munggah sane munut puspo punika mangga napak istimama utawi caru ring ajang Jantung kumpul nih ada kelompok 1 mangga tos. Elingan iki tidak kelihatan bicara dua ini.
Majang ring pemucuk prawartato tunasitya. Titiang mapungagi Dewa Prawartato sareng kami malih jebol Sri sampun puspa sami melinggih ngelantur puniki jagi pacang kemargian pesamuan miwah pemendakan lagi pacang aturang pemendakan dumun.